कोविड लायेंबदा मतेंग ओइबा मना मसिंगतना सेंबा हिदाक मणिपुरदा लेरे हाइना क्लेम तौरकले। मणिपुरदा महौसादगी मरांग कायना फंगबा हिदाक कानबा मना मसिंगसिंग पुनसिल्लगा सेंबा हिदाक मखल अमना कोविड 19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय कयादा मतेंग ओइगदबा हिदाक मखल अमा पुथोकले हाइना मसागी चही हुमुद्रागा निथोइरोम सुरबा अहल अमना क्लेम तौरकले। क्लेम तौरकलिबा मियोय असिगी ममिंग तखेलंबम तोंबा कौवे महाक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा थियाम कोंजनदगिने। कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफू मापनदगी लिसिंग अनी तरेट फाउबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुर स्टडीजता एसोसिएट प्रोफेसर ओइना लैरम्मे। लोइनना म्यांमार स्टडीजतसु हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइना थौपुरम्मे। मरक्ता खुदोंग चाबा अमा फंगबदगी जर्मनीदा चही अमा होमियोगी मतंगदा लौसिंग खरा फंगबा ngamlakhi हौजिकना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर दा गेस्ट ओइना थबक पुरे। अहल असिगा पाउसी असिगा वारी सानाबदा महाकना हाई महाक अंगांग ओरिंगै मतमदगी सिफेट नागलखि। असुमना असुम तौरकपा असिदगी लमदम असिदा फंगबा हिदा कानरबा पांबी सिंग थीरगा सिजिनबा अमदि सेम साबगी थबक हौरखिबने। मसिगी मतुंगदा लैकाई खुलकसिंगदा महाकी हिदाकसिंग अदुमक सिजिनबा हौरखिबने। कोविड 19 की अहानबा वेब की मतंगदा आयुष की हिदाकसिंग मियामदा फंगहनबगी थबक तौदुना लाखे। अदुबु हंदकी कोविड की अनिसुबो वेब असिदगी आयुष की हिदाक अदुना कानबा फंगदबदगी अनौबा हिदाक अमा सेमलगा येंगे हाइदुना लमदम असिदा मारांग कायना फंगबा पांबी खरगी मसलसिंग पुनसिल्लगा सेमबने। पांबी सिंग अदुगी मनासिंग मपुन पुनसिल्लगा कंहल्लबा मतुंगदा तखाइरगा कैप्सूल ओइना अमा सेमे। मसिगिसु मथक्ता हिदाक मही ओइनासु सेमे। हिदाक मखल असे महाके लैकाइदा लैबा पॉजिटिव ओइबा मियोय खरदा पिजरगा चांगयंग तौबदा पॉजिटिव ओइरुरबा मियोयसिंग अदु मसा कंखलकले हाइबा मखोइना याजखे। हिदाक असिगी कानबा सोइदना लैगनी हाइबगे थाजबा लै। मफम असिदा फंगबा मना मसिंगी ओइबा सैनिटाइजर फाउबा सेमदुना मियामदा फंगहनख्रे। मियामना पामनरकपदगे मखा ताना लौनबा कयारक हाइरखि अदुबु मरांग कायना सेमबा साबा ngamdabadagi पीबा ngamdai। ताखेलंबम तोमबना क्लेम तौरकलिबा वाफमसिंगा मरी लैनना लैकाइगी मियोय अमसु ओइरिबा अमदि थियाम कोंजिन कोविड टास्क फोर्स किसु जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुरिबा चनम सनायाइबा चही 94 ना पाउसी असिदा हाई पाबुंग तोमबा से माइकै असिगी यामना सिंथाबा याबा अतांगबा मियोयने। लैकाई असिदा मियोय 10 लैबा इमुंग अमगे मियोय 9 पुन्ना पॉजिटिव ओइखे। मदुदा कैंसर सुनादुना लैबा चही 34 सुरबा अहल अमा याउखे। इमुंग असिदा पाबुंग तोमबा मसा लाक्तुना महाकी हिदाक पिजबदगी इकुई कुइदना अनाबा खुदिंगमक मसा कंखलखे। नुमित खरनिगी मतुंगदा टेस्ट तौरुबदा इमुंग असिगी मियोय खुदिंगमक नेगेटिव ओइरखि हाइनसु महाकना फोंदोखि। पाबुंगी हिदाक असी लैकाई असिगी इमुंग अनिदा पिजरे यामना फबा खुदम लाखि लोइनना पॉजिटिव ओइरमगनी हाइना सिंगदुना कंटेनमेंट जोन दा लैबा इमुंग सिंगदा महाकी हिदाक मसाना चतुना पिजबदा मियोय अमता पॉजिटिव लाखिदे। हिदाक असिगी साइड इफेक्ट न चिंगबा अमता उदे। हिदाक की ममलसु अमता लौदे। लैकाई अनाबा इमुंग सिंग हंगोइबा तौदना चंगलगा हिदाक पिजदुना होनरिबा से यामना थागतनिंगाइने। हिदाक असिबु लैकाई असिगी मियामना यामना थाजै थाजदबसु अदुमक यावी। थाजदबदगे जेनिम्स अमदि रिम्सता लायेंगदुना लैबा याउरे। मना मसिंगी ओइबा हिदाकसिंगना तमथिरबा लैना लाइचद असिदगी खरदा ओइरबसु कनबा ngamle हाइना फोंदोकनरिबसिंग असे लैंगाकी मरी लैनबा डिपार्टमेंटना अखनबा मिजेंग चंगबगी तंगाई फदबदि लैरे। हिदाक कानबा पांबीसिंगदगी सेम साबा ओइरबसु लेबोरेटरीना चिंगबदा निंगथीना चांगेंग तौबा नतबनिना मियोइबगी हक्चांगदा कया यामना कानबा पीरिबनो नत्रगा करीदा सोहली हाइबना चिंगबा मतम चाना थिजिन हौबगी तंगाई फदबदि लै। मतम चाना मिजेंग चंगहौबना अफबा ओइरो फत्तबबु ओइरो खुदिंगमक्ता कानबा पुरकनबगी अमता ngairaba lambel oigani। अदुम ओइनमक महाकी हिदाक मखल असि मरी लेनबा अथॉरिटी अमदा सिनदुना कोविड पॉजिटिव ओइबसिंगदा इम्यून सिस्टम कया यामना कंखरहनबा ngambagi हाइबगी मतंगदा सांगयंगहनबा नत्रगा कानबा हिदाकनी हाइना लाउथोकहनबगी प्रोसेस ति हौजिक फाउबा तौबा उद्री। सही अहुमदा ngairiबे अंगांग नुपी मचा अमना ममा मपा याउदना हॉस्पिटल दा लायेंगबा लाखरे। मसागी चही अहुमदा ngairiबे नागालैंड की अंगांग नुपी मचा अमा अपोकपा अमदि अपोकपी अमता याउदना मसा ngamlaktre हाइदुना हेल्थ सेंटर दा लायेंगबा लाखरे। नुपी मचा अदुगी मवोंग मतौना इंटरनेट ता मियामगी पुंगिंग सुमतख्रे। एजेंसी दगी फंगबा पाव असिना हाइरिबा नुपी मचा अदुगी ममिंग लिपाबी कौवे। महाक हौखिबा अहिंगदगी मसा नुंगाइतना लैरखिबने। अदुम ओइनमक महाकी अपोकपा अमदि अपोकपीना लबुकता थबक सुबा चतखिबा मरमना अहल लमन याउदना मसा मथंता नागालैंड की जुनहेबोटा डिस्ट्रिक्ट लैबा गाथाई से तेलसिल प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा लाखिबने। डॉक्टर सिंह लायेंगबदा महाक लोक लाइहौ लेरमखि कोविड 19 दगी ngaktoknaba लैंगाकना पीरिबा
protocol singakna chahi ahum da ngai ribe nupi macha aduna face mask ningthina uptuna health center da lakhibane mahaki nungsiba mataw adubu CMO na photo namduna social media da upload tawrakbadagi internet ta miyam gi punging sumathibane ipabi da health center adugi doctor singna karamna lakpagi haina hangbada mahak health center adudagi khara lapna leiba khul amadagi ne amade center asi tamna khongna lakhi haina paudamki wafam asiga mari leinana Nagaland gi BJYM gi state president Benjamin Yepthomi gi maikei dagi leibak asida COVID-19 dagi ngakthoknaba leingakna miyam da vaccine kapthoknaba honabada yadana leiriba chairak asida masagi chahi ahum da ngairibe nupi macha amana COVID ki protocol singakna masa layengba lakhiba ase ahal singna ikai ningai oibada natana tamjaningai ni haina phongdokhi Union Health Minister Dr. Harshvardhan gi maikei dagi su nupi macha adugi anaba adu athuba matamda phagatpa oirasanu haina yaifa thokjal pirakpaga loinana mahaki mataw adubu wakhal khanthaba leiraba ahal singna tamjaningai ni haina phongdokhi HIV positive oirabi nupi amada COVID ki yamna tamthiraba mutant gene yauramba thengnare haukiba kumja 2006 dagi HIV positive oiduna laikhidabi masagi chahi 36 surabi nupi amada COVID-19 ki yamna tamthiraba mutant gene ama yauramba South Africa gi researcher singna thengnare haina agency dagi phangba pauna haire Mather 14 kauba medicinal journal amada phongkiba report asigi matunginna nupi ase 2006 dagi HIV positive oiduna immune system sonthabadagi layengduna lakhibane haukiba chahi 2020 gi September thada COVID positive oiduna numit chaniga taraga taruk virus asigi carrier oikhi hairiba matam asida mahaki haksangda virus asigi mutant kuntra hena thokpa thengnakhi hairiba mutant sing asigi manungda UK da thengnakhiba B117 N510Y B1351 amade E482 K na chingba mutant su thengnakhi researcher singna phongdokpagi matungina anoba mutant ase nupi asidagi atopa miyoi singda sandokhiba leibra haiba khangba ngamdre adubu laisat asigi anoba variant sing ase HIV positive oibagi chang yamna wangba South Africa ge KwaZulu Natal area da yamna thengnai haire haujik phawbagi oinade HIV positive oidaba miyoi sing asida COVID ki phibam ase sandokpagi chang wangbra natraga hena tamthina sandokpra haiba khangba ngamdre adumakpu HIV positive oidaba miyoi sing asida laisat asi sangkhraba mutation thokpagi chang wangba thengnai Tulio de Olivia kauba KwaZulu Natal ge geneticist amana agency da hai hanadagi immune system sonbagi laina leiba miyoi singda laisat asi kuina positive oiduna leiba thengnai handakta South Africa da numit chaniga taratruk positive oiba thengnariba nupi asida yamna mai loiba layong khaktamak uthokpa thengnakhi asumna HIV positive oidaba miyoi sing asida laisat asina kayamuk yamna sokhanbagi amade sandokpagi chang wangkhathanbra haibana singba kupna thijinbagi tangai fadaba lai loinana India gumba HIV AIDS positive oiba miyoi million hena leiba leibak asidade hena sectioningai oi haire vaccine dose ani kapkhraba sing negative report mathau tadre COVID-19 gi vaccine dose ani makapkhraba miyoi singna leibak asigi manungda aeroplane tongduna chatpada COVID-19 negative report tangai fadaba leiraroi Civil Aviation Minister gi matungina thoksil asi mari leinaba ministry amade stakeholders singa kupna khanaraba matungda laurakpa khongthang amane dosuna kapkhraba miyoi sing aeroplane tongduna chatpada RT-PCR test tawbagi report mathau tararoi ICMR na pirakpa suggestion amagi matungina khongthang asi khanaduna laurakpani haire mass testing da negative oiradi vaccine khudakta kapa yahangani Khurai constituency da ngasi June 8 tagi hawduna numit mangani sukna chathagadoriba mass testing kam vaccination program asida negative result laklaba mising khudakta COVID vaccine kaplagani haina Assembly segment COVID awareness and enforcement committee Khurai gi coordinator Amba Sanjenbamna phongdorokle mahakna haikhe Khurai constituency gi MLA Susindro gi mijek makhada District Administration Imphal East CMO Imphal East amasung laikai gi club singa khusamna duna chathagadoriba mass testing kam vaccination program asi Kongpal Kongkham laikai makha community hall da pangthoklagane June 9 da top khongnang makhong June 8 dana Konsam laikai June 10 dana Ima Lai Khurembi Sanglen Khurai Sajor laikai amasung June 18 dana Moirang Kampu da pangthokane mass testing asida negative result laklaba COVID vaccine kaptriba mising khudakta vaccine kapthoklagane mahakna makhatana haiki test tawthokningba amasung vaccine kapningba misingna committee da natraga laikai gi club ta pau phawbida u hauji constituency asigi mafam mari da mass vaccination gi program su sathari
Amaromda COVID-19 Relief Fund Khurai Assembly Constituency da ngasi Khurai Sajor Laikai dagi Lausangbam Suryamani na lupa lising mga Khumidok dagi MD Yanus na lupa lising mga Khurai Ningthobung dagi Waikhom Jiban na lupa lising ani Khurai Konsam Laikai dagi Election Polling Committee 3/15 gi President L Krishna Gopal na lupa lising ani Khurai Khoidingjam Laikai dagi Khoidingjam Bobicha Khumidok dagi MD Firoz amasung Khumidok Gram Panchayat ki Ward Member Sarat na lupa lising amamam mateng panglaki hairi